محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد يو o heɓi ɗum koye Allah weleede mo o heɓi ɗum koye Allah weleede mo ko ɗon nder wettu makko o iwi o wi ko ɗon nder wettu makko o iwi ko nelaaɗo Allah weleede mo sallallahu alayhi wa sallam ko nelaaɗo Allah weleede mo sallallahu alayhi wa sallama ko Allah yidde mo e ɓural mum ene laaɗo Allah yidde mo e ɓural mum sallallahu alayhi wa sallama cheikhana ahmada tidiani weleede mo e cheikhana ahmada tidiani weleede mo e ɓural mum e yidde mo e ɓural mum so tawi ko ɗo o wi so tawi ko ɗo o dañi ko omo welto o dañi kanko ko omo welto ko ɗo o weltori ko ɗo kanko o weltori kanko dey o dañi o wi kanko dey o dañi nder wettu dow nder wettoji fof o wi o dañi nder wettu dow nder wettoji fof sabu so ñalawma darga ari o wi sabu dey so ñalawma darga ari yimɓe naati aljanna beltorima naatde aljanna haa gasi to caggal toon ko nder wettu weleede Allah woni ko toowi e nder wettu naatde aljanna yiide Allah welee Allah o wi yiide Allah welee Allah ko ɗum woni ko toowi alaa nder wettu toowi e dow on nder wettu o wi alaa nder wettu toowi e dow on nder wettu sikke alaa o wi sikke noon alaa wonande neɗɗo celluɗo limanaagal sikke kadi alaa o wi sikke kadi alaa wonande neɗɗo celluɗo limanaagal ndaaringal dental e limanaagal mum e haqqille mum ko ndaari ɗum o ɓeddi ɗum o wi sikke kam alaa ma woyi so tawi ko jiyoowo ɗeɗo golle kam ɓuri golle tagaaɓe ko Allah tan e jaati mum Allah tan e ɓural mum Allah tan e karamu mum woni heeñanɗo suftude ruhuuji e nder leñol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o waɗini ruhuuji tijjaniyankooji ɓaawo nden ɗi ngoni ruhuuji tijjaniyankooji o wi ɓaawo nden ɗi ngoni ruhuuji tijjaniyankooji o suftiɗi wonande weleede makko heeriinde omo renndinana ɓe ndeen weleede kanko andi ko muuyi so gayni renndinde ɓe woni ko gollirta ɓe kono kam e nder renndingol maɓɓe he ina yi'a ina faama o renndiniri ɓe ko weleede makko ina annda e ɗum ne o wi ina annda e ɗum ne o golliroyta ɓe ko weleede makko neɗɗo kam o wi neɗɗo kam so tawi limanaagal mum ina selli andat ngol ɗo dendingol wonde ngol ɗo dendingol dendinowo ɗum o ko haaju dey jogii koye dow haaju on yahata o wi koye dow haaju on o yahata fala budda on haaju feeñoyat e dow ɗum yimɓe dañɓe ko kañum en ngoni ɓe Allah suftata ina rendina e nden weleede e dow no ɓe mbayi kala eɓe nganndi kamɓe no ɓe mbayi eɓe nganndi
gandi ɗum ɗo so tawi subtirte ko wasde ayiba eɓe gandi on sa'a wona kamɓe cuɓeteno eɓe gandi ɗum ɗo sinno subtirteno ko gande laaɓɗe wona kamɓe cuɓeteno eɓe gandi kadi ɗum suɓirteno sindo tawi ɗum suɓirteno ko kulol Allah ngol tatotako wona kamɓe cuɓeteno nden wona kamɓe cuɓeteno eɓe gandi kadi sindo tawi ɗum suɓirteno ko sembe dewe Allah sujuddeji ɗi tukkittako alqur'ana mo deƴƴetake salatu ala nabi mo tampetake sifa baɗo noon sinno ko ɗum suɓirte eɓe gandi ɓe mbayani noon eɓe gandi kadi sinno tawi tan koko haɗata neɗɗo suɓede e ɗum ko ɗum ne teska eɓe faami kam majjere nde ina fonno hadde neɗɗo suɓede ɗum ɗo eɗen faami ko en siforɓe nden majjere tawino kadi so ngamela hebbinde dewe Allah ɗum kadi koko haɗata suɓede eɗen gandi kadi ne ko sifa men so tawino kadi ko wasde laabde to ɓerɗe sifa kulol Allah ko ɗum haɗata neɗɗo suɓede ɗum eɗen gandi ɗum ko sifa men enen ɓen yiiɓe koye men eɗen jogii sifaji ko haɗata en suɓede e ngolɗo e ndeɗo welede Allah en jii hadara Allah ɓurnima no mbaɗen ƴetti fadlu mum e ɓural mum ƴetti en ɗacci toon ɓurɓe en andude ɗacci toon ɓurɓe en askoji ɗacci toon ɓurɓe en rewde Allah ɓurɓe en hulde Allah kono noon haɗata o suɓani en welede makko kanko welede makko o rendini en e nden welede woni hani en koye makko woni hani en hoore makko na anda ɓe ɓiɓɓe adama ko foti ni kam ko foti ni soko tawi goni e nokku subaka fof ronkata ŋaccodirde kono noon goto fof o itti cegeneji mum hay goto ŋaccata goɗɗo on ɗum ɗon neɗɗo ko ala guite fof ina andi yimɓe mbawa noon neɗɗo kam ko ala guite fof ina andi ko Allah bawɗo o on suɓi nde fedde ina suɓanide hoore mum ina addinde e nokku welede mum ina hawridini ɓe e maccuɓe welede mum ina welaɓe ina gollina ɓe welede mum ina wurna ɓe welede mum ina jogori warde ɓe welede mum ina jogori nannoyde ɓe welede mum noppi dey o wi noppi dey so nani ɗum ɗo so beltaki in beltiri e hoore ko mere eɗen jogori du'aɗe kadi so tawi en juuli jumama en du o wi soko tawi en juuli jumama en du kono noon ko guurtinirɗen jamma ko nduwoɗen ɗum gila joni o wi kono noon kam ko guurtinirɗen jamma o ko nduwoɗen ɗum gila joni o wi guurtinirɗen jamma o koye anniya rendinde hen sadakeji men eɗen duwo yo Allah firtu kefeeru yo Allah tabitin l'islam e aduna he fof yo Allah firtu keferagal e aduna he fof yo Allah firtu kefeeru e aduna he fof
وفرت هين فاسقاقل ونفدم ومجنن ودرنا هين دين eden dangal aduna o ودرنا هين لاول شيخنا أحمد التجاني ومجتنيرande do bonande moƴƴere nde ina yejjitinande do bonande ko ɗum gurtinirɗen jamma o wi enen ko ɗum gurtinirɗen jamma o ɗum gaddirten sadakeji guurɗi hande kala mo o mber wettunate e ɓernde mum o wi kala mo o mber wettunati e ɓernde mum adde sadak goɗɗo fayida o wi on addal sadak yo on yo addoy sadak goɗɗo fayida ha beltinen miskineɓe Allah ɓe jogiiɗo maaro yo addu jogiiɗo sukara yo addu jogiiɗo kaalisi yo addu alamo jogaaki gawri yo addu yoɓe gadduno moƴƴi o wi en gadduno moƴƴi sadak mo ina yiye tan ande sakkiɓe ɗum ɓe wonde sakkiɓe ɗum ɓe koye haaju mumen ngoni sadak mo ina yiye ina joowi tan ande Allah ruttata ɗum oɗo sadak Allah ruttata ɗum فاتحة صلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ودم تنودني إنهان يتدى الله سبحانه وتعالى إنه مجرني إني إنه وديرني إني bural makko tawa ko e bural makko e jurum ndeeru makko e kandingol makko tawa ɗum tan woni ko ɗum heɓira goɗɗum fof ala hen en nani no ceerno men jangtori ni
إنني دم إن باميدم إنني دم إن باميدم نونو أودو بارو نونو أودو بارو كبارو جتوغول الله كبارو جتوغول الله كتليرادي ha haqqillaji mbawa famde ko haalete ha haqqillaji mbawa famde ko haalate e jettugol Allah subhanahu wa ta'ala e jettugol Allah subhanahu wa ta'ala o jippiti o telliti ha haqqillaji men mbawi famde ha haqqillaji ne mbawi famde ha haqqillaji men mbawi famde ha haqqillaji men mbawi famde no poɗɗen weltorade jetten no poɗɗen weltorade jetten wadde en mbi alhamdulillahi rabbil alamin wadde en mbi alhamdulillahi rabbil alamin 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 eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala e jurum ndeeru mum e moƴƴere mum e ɓural mum keblanɗo en ndeɗo moƴƴere o rewni sababuyeji ɗi o rewni sababuyeji ɗi e ceerno men e seerenɓe mum eɗen ñaagimo yo yoɓan en ɓe moƴƴere ceerno e seerenɓe muɗum jobdi moƴƴiri yo handini ɓe to makko yo Allah yoɓɓe moƴƴere enenne kadi yo Allah rokku en tabidde yo Allah rokku en rende ahdi hakkude meɗen e Allah subhanahu wa ta'ala to diine makko yo Allah rokku en rende ahdi hakkude men ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama to sunna muɗum yo Allah rokku en rende ahdi hakkude men Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu to laawol muɗum yo Allah rokku en rende ahdi hakkude men e ceerno men to almudagal meɗen yo Allah rokku en rende ahdi hakkude men e julɓe to enɗam meɗen yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru mum eɗen ñaagimo e barke nduɗo lewru teddundu e barke oɗo jamma jamma laylatul qadri e barke oɗo batu e sifa ko nanɗen ko jettugol Allah e beltagol eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala yo jabano en duwawuji ɗi Allah timmin anniyaji ceerno e meɗen bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en nande ko kalanteɗen ko yo Allah rokku en jabde yo Allah rokku en weltorade yo Allah rokku en gollirde yo Allah rokku en naftorade bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhna Ahmad radiyallahu ta'ala anhu e barke Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seerenɓe mum alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jangintunoɓe alqur'ana wonɓe e nder dental he ɓe ganduɗa ko kamɓe puɗɗuno oɗo ziyara kamɓe gardotono ɗum caggal hebde hen yamirore ceerno hitande fof ɓe gara ɗo e nder lewru korka
yidde barkinorade ceerno e dental ngal e nder lewru korka he e lomtade hen julɓe ɓe fof e keeridi noon tijjaniyankoɓe e keeridi kadi dental ngal e hesɗitinde almudagal e ahdi e ñaagade duwaw mawɓe ɓe min gacci toon ɓe fof noon ina calmina ina njuuro ceerno Hamidou Ba en ceerno Abdourahmani Dem en e baba Alhaji Ahmadou Agne en ceerno Hamidou Sito Diaba en e dendagal mawɓe wonɓe toon ɓe fofof eɓe calmina eɓe njuuro ko e koyɗe maɓɓe min ngari ko e lomtugal maɓɓe min ngari salminde e juurade e ɓeyditorade e ñaagade duwaw e hesɗitinde ahdi e ñaagade Allah kadi nde Allah ɓoynanta en ceerno e jeese men hewondude e cellal e hattan kanko e miñiraɓe makko e dendagal wondiɓe ɓe fofof e dendagal seeremɓe ɓe fofof allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Allah addi min noon e jam e min kisi Allah jaabima duwowuji moɗon fofof alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina bismillah mon e sifa luɓagol tan so tawi on ngariɗo on bismama ɗo ko sifa luɓagol tan kono gartuɗo e hoore mum ariɗo jeeya ariɗo jeyi on wiide ɗum bismillah ko sifa luɓagol tan wadde min luɓima min mbi on bismillah ko onon kadi min luɓi bismillah o haalirde noon nde ko hollirde weltare wonno subaka o ko subaka weltare ko subaka beltingol ceerno men weltini en radiyallahu ta'ala anhu yo Allah yoɓmo moƴƴere ononne kadi on beltiniɓe tawɗon ɓe beltorima on enen fof en beltorima ko nafata ko holko nafata weltorade Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e weltorade sabu cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e weltorade ko ndenduɗen ko eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere mum e ɓural mum yo jaɓan en dewe men Allah e lewru teddundu ndu o jaabano en duwawuji men o timmina anniyaji ceerno men e meɗen o rokka en tabidde e gollirde no ceerno yiɗiri eno cheikhana Ahmad Tijani yiɗiri eno nelaɗo Allah yiɗiri eno Allah yamiriri yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e ɓural mum bisimilla moɗon koɗo fof ko tedduɗo kala koɗo ko tedduɗo kono ononne ko on tedduɓe oɗon teddiɗo gonɗon hoɓɓe ɗo
oɗon teddi eko teddirɗon ko alqur'ana gonɗo e koye mon o aroɓe ziyara ina keewi kono ziyara mon oɗo ziyara mon o ko jogiiɗo geɗal keeringal e nder ziyaruji he sababu nde alqur'ana bisimilla moɗon yo allah jab ziyara o yo allah yettin pandale ɗe yo allah moƴƴin jortoji ɗi yo allah humtu haajuji ɗi yo allah jaɓan en dewe men allah fof yo allah yaafo en pergitte men yo allah fewndu en fewnana en ɓeskuji men yo allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmad attijani radiyallahu ta'ala anhu yo allah junnan en gurdam ceerno men radiyallahu ta'ala anhu yo allah waddanmo hen cellal e sembe enenne yo allah rokku en fandinde almudagal men yo allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtinde ɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana ahmad attijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد. تخافت البروق من الردفاس تضيء لها مدينتنا قناسي فدارت من رباها دائرات تهردها المحبة دون ياسي ففاض اليمن والبركات فيدا وظل البسور يرفل في اللباس بمقدم سيد السادات حبر سليل المصطفى دون التباس بحور الفيض سيدنا ابن سالم مكانته المكانة في الأساس فمقدم لذي البلدان فخر ومرتبة تنوء بها الرواسي ويزودنا بخيرات حسان ويوصي بالرخاء بالاحتراس وحسبك من فوائده الإظام سلامة سملنا من كل باس ففرونا وحضرته سراء فكل الخير جانا يا أناس فها أنا ذا ببابكم أنادي فبل بسيدي ذهبا نحاسي ودونك من خديبكم سلاما تعبره لحضرتكم حواسي ونرجو من مقامكم دمانا يؤم أسيرتي يوم التناسي فهاكم والدي أمي وإرضي فداءكم وآدائي وراسي جزاك الله يا شيخ المفدى ويا من حبه في القلب راسي بقيت لسنة المختار نورا تضيء بك المعالم والمراسي سراج الدين من أثنى عليه جميع الخلق قائدنا القناسي هو السبب الوحيد لما حظينا ومنهجه القويم لذي التماس ولولاه لما فاز الأحباب
حالي بزورة بدعات الختم المواسي إلهي بالمدثر فاعف عنا ويسر يا إلهي ما نقاسي صلاة ثم تسليم على من يسود الخلق من جن وناس اللهم دارت من رباها دائرات تحردها المحبة دون ياسي ففاض اليمن والبركات فيدا وظل البسور يرفل في اللباس بمقدم سيد السادات حبر سليل المصطفى دون التباس